Hano kuri Habuwize TV uyu munsi rero tugiye kubereka application iri gutanga amafaranga. Wowe icyo usabwa ni ukuba ufite smartphone, noneho iyo application ukayishyira muri telefone yawe. Tudatinze rero iyi application bayita mCrypto, ndibubahereze link muri description kubera ko buri munsi uko uyifunguye baguhereza amacoin 1000 angana n'amafaranga 400 y'u Rwanda. Rero tudatinze hano uraza winjire muri ino application ya mCrypto. No application ya mCrypto ngiyi hano. Uze uklikemo winjiremo. Wowe uraza usange bimeze gutya, bagusabe kwinjira ukoresheje email. Urabona rero muri iyi application harimo gukora survey, hakaza ibibazo bakubaza, noneho ugaplayinga na game. Wakibaza ngo se game uziplayinga gute, winjiza gute? Icyo kibazo rero nicyo nagira aho nsubize. Game uburyo uziplayinga, uraza ukanda hano handitse guplayinga game. Uhakande. Bari buhite bakohereza ama application, harazamo Alibaba n'andi ma application menshi agiye atandukanye. Noneho wowe uragenda udownloadinga imwe. Uko downloadinze imwe urinjiza. Kugenda udownloadinga imwe urinjiza. Urabona nk'iyi ngiyi batubwiye, iyi ngiyi ngo guplayinga game ifitemo amacoin 1480 angana n'amafaranga y'u Rwanda. Nukina game yageze muri telefone yawe wayestaye, urumva uri bwinjize. Uko ugenda rero ukoresha ano ma application ukina game ni kugenda winjiza. Ibindi rero ukora muri ino application, uraza ujye hano handitse scratch. Handitse scratch, sinzi niba muhabona neza. Handitse scratch. Handitse scratch, uzuha click. Urabona ngiye na scratchinze. Noneho uburyo ukina ino scratch ni uburyo bumeze gutya. Ibihari noneho wowe ukaza ukayikoraho akantu k'akaziga gutyo, ukazengurutsaho urutoki, then bakaguhereza amacoin yawe. Evidence rero y'iyi application, uraza ujya hano handitse redeem hano hepfo. Hano hepfo handitse redeem, uhakande. Noneho ngiye kubereka. Hano urabona mfiteho ngiye amacoin 5612. Aya macoin rero nabanje nkora kugira ngo mbanze kubona, nzabahereze video nziza. Naje hano nkora kuri check reward history. Check reward history. Check reward history, ndagira ngo mbanze mbereke uburyo nabanje nkakora iminota 3 then nkabikuza bigahita bikunda. Ndagira ngo rero akanya tugitegereje bitewe na network dufite. Urabona ko byaje. Evidence ngiyi hano. Evidence murabona ko bayagize gute, bayakoreye paid. Barayapayinze neza. Reka nze mbikwereke uburyo bayishyuye. Paid, urabona ko yishyuye kabisa kuri Binance yanjye. Ndagira ngo nawe rero niba ari ubwa mbere ubonye ino channel, ukore subscribe, ukore like, ukore comment, kubera ko ibyinshi tugeraho ni mwebwe tubikesha. Mwebwe mwakoze subscribe, nawe ukoze subscribe nonaha ukiribona ino video kabisa ndabashimiye.